Pripraviš? Pa gremo. 1, izdih gor, zamenjaš utež. 2, druga roka. 3, vdih je dol, izdih je gor. 4, 5, vdih dol, izdih gor. 6, 7, izdih. 8, vdih dol, kolena navzven. Gremo še 2, 9, vdih, kar počasi je z namenom tako in druga, izdih gor. Odlično. Gremo izdih gor, vdih dol. 2, 3, čez priprta usta, izdih, izdih gor. 4, 5, tudi dol počasi spuščaš. 6, 7, 8, 9, še zadnja, izdih 10. Super, pa dol počasi. Pripraviš, pa gremo. 1, izdih, noga, vdih, izdih noga, vdih, pa dol. Pa greš izdih, povlečeš nogo k sebi, izdih povlečeš drugo nogo, vdih dol. 3, noga, vdih, noga, vdih, dol. Izdih, priprta usta, da aktiviraš transversus. Noga, vdih, noga, izdih, vdih in dol. Pa gremo. Izdih gor, noga k sebi, vdih, noga nazaj, izdih, druga noga, vdih, pa dol, kar še delaš. Ja, probaš čim manj opore na rokah, na komolcih si, pa gor. Aktiviraš zadnjico, zadnjo ložo in trebuh. Kar še. Noga, pa vdih dol. Gremo še. Noga in dol. Izdih gor, čez zaprta usta, upogib noge gor, pa vdih dol. Super. Pa gremo. 1, izdih, vdih dol. 2, stiskaš lopatice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vlečeš nazaj, 9, še eno in 10. Super. Gremo izdih, vdih gor. 2, 3, vdih gor. Pazi boke. 4, dvigni gor. 5,
6, 7, 8, 9, 10. Odlično, pa še druga stran. Se pripraviš, dvigneš gor in gremo. 1, vdih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Pripraviš, pa gremo. 1, izdih gor, zamenjaš utež. 2, druga roka. 3, vdih je dol, izdih je gor. 4, 5, vdih dol, izdih gor. 6, 7, izdih, 8, vdih dol, kolena navzven, gremo še 2, 9, vdih, kar počasi je z namenom tako in druga, izdih gor, odlično. Gremo izdih gor, vdih dol. 2, 3, čez priprta usta, izdih, izdih gor. 4, 5, tudi dol počasi spuščaš. 6, 7, 8, 9, še zadnja, izdih 10. Super, pa dol počasi. Pripraviš, pa gremo. 1, izdih, noga, vdih, izdih noga, vdih, pa dol. Pa greš izdih, povlečeš nogo k sebi, izdih povlečeš drugo nogo, vdih dol. 3, noga, vdih, noga, vdih, dol. Izdih, priprta usta, da aktiviraš transversus. Noga, vdih, noga, izdih, vdih in dol. Pa gremo. Izdih gor, noga k sebi, vdih, noga nazaj, izdih, druga noga, vdih, pa dol, kar še delaš. Ja, probaš čim manj opore na rokah, na komolcih si, pa gor. Aktiviraš zadnjico, zadnjo ložo in trebuh. Kar še. Noga,
pa vdih dol. Gremo še. Noga in dol. Izdih gor, čez zaprta usta, upogib noge gor, pa vdih dol. Super. Gremo. 1 izdih, vdih dol. 2, stiskaš lopatice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vlečeš nazaj, 9, še eno in 10. Super. Gremo. Izdih, vdih gor. 2, 3, vdih gor. Pazi boke. 4, dvigni gor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Pa še druga stran. Se pripraviš, dvigneš gor in gremo. 1, vdih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Pripraviš, pa gremo. 1, izdih gor, zamenjaš utež. 2, druga roka. 3, vdih je dol, izdih je gor. 4, 5, vdih dol, izdih gor. 6, 7, izdih, 8, vdih dol, kolena navzven. Gremo še 2, 9, vdih, kar počasi, je z namenom tako, in druga, izdih gor. Odlično. Gremo izdih gor, vdih dol. 2,
3, čez priprta usta, izdih, izdih gor. 4, 5, tudi dol počasi spuščaš. 6, 7, 8, 9, še zadnja, izdih 10. Super, pa dol počasi. Pripraviš, pa gremo. 1, izdih, noga, vdih, izdih, noga, vdih, pa dol. Pa greš izdih, povlečeš nogo k sebi, izdih, povlečeš drugo nogo, vdih, dol. 3, noga, vdih, dol. Izdih, priprta usta, da aktiviraš transversus. Noga, vdih, noga, izdih, vdih in dol. Pa gremo. Izdih gor, noga k sebi, vdih, noga nazaj, izdih, druga noga, vdih, pa dol, kar še delaš. Ja, probaš čim manj opore na rokah, na komolcih si, pa gor. Aktiviraš zadnjico, zadnjo ložo in trebuh. Kar še. Noga, pa vdih dol. Gremo še. Noga in dol. Izdih gor, čez zaprta usta, v pogib noge gor, pa vdih dol. Super. Pa gremo. 1, izdih, vdih dol. 2, stiskaš lopatice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vlečeš nazaj, 9, še eno in 10. Super. Gremo. Izdih, vdih gor. 2, 3, vdih gor. Pazi boke. 4, dvigni gor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Pa še druga stran. Se pripraviš, dvigneš gor in gremo. 1, vdih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super.